ki pulit Kariboy district kila penlong ki jing ajing hikai shi ki ba hakathan nong po daga basami ki jing dakmot lani ki face mask shi ki ba kata haswa wa katanat pulit kan perking sundon daga bakan tan kunano ki ba ki bayar bi yang klam dadangi ki jing dakmot haki singi banwan hakating singi ladon langru ki he pulit Kariboy ki bakan tubi ba o masar DSP ke traffic branch uba PS Marwen circle inspector uba DSR Lakyang in charge ke traffic branch Nongpo police station nolor bigi sami ki face mask ki pajba ndrei ki labat ru iki nong nya kali ki bomdeng mas hakba ki labu de jing maham iki bagi de ban pendon kam de ki face mask kapor bagi mi surok lawan ban ai men sem lang ru do uba regional harkamni sekretari Nongpo town committee nolor ki we ki balemi ban pesutu pajba halor ke jing don kam bandengi jing dakmut baru ban sami ki jing dakmut sekitu ki pajba bamsem ladon niki apa ai ni ngero antam na kalian ga din ka order ba bi distribution ka district magistrate ban ikut taka fine pati kundon jong ai halor ki pajba untuk tong apo ka dengan tong district ki berapa we antam ini benar ko manong ko beri we na sir bat ka beri ba district ka batal ka district ba na impose taka fine ke bersyajat itu di beri ke balik persyak belum sendeng ya di ingeda mat ke kumut ke bangi ke kemas ke nisgo ban ai jingiro bat entam mentagasgi na kalian police department ko di alam ka DSP pemasat incharge penongko Marwen pasti gue ki police officer kibla simtia ba show sedang ya gajing sim ki kendon dengan ai di lala pat ban sami ki masru kung ka awareness warning pa nang nis kamat so kumba baru nangi inlang menginebut perking kendan kita labu na lengba pa health department but aku cukup por ngasngo bagi iki kila da simkia kedua social distance kemas